کەسێکە بیانی ji xelkên xwedî zimanê dayîkê baştir anî. Ev sernivîsa rojnameyeka Almanî ye ku behsa dilovanê keça Kurd dike. Kurda ku evdema 7 salên wê hatiye Almanyayê, nimra herî baş li ser astê welatê xwe yê nû tomar kir. Navê dilovana 19 salî bû nûçeyeka balkêş ji bo gelek rojname û medyayên Almanî û wisa ked û tekuşîna dilovanê ya salan bi encameka baş binav kirin. اني وقتها هون المانيا جي طبعا برا رعد بمياني لانه خصوصي زمان لازم مارو بعلمي لازم مارو لفر فهم كي شو مكتب لانه مكتبي برنامج سورينا بس كي حفظ وداره فر فهم لازم تشكي انا خندني ابداعي بر يعني انه مثلا طار صار موضوع دينكن بس باش تفحص دو يعني نفس الموضوع بتشتك دنتي يعني مثاله دنتي Bitene çend xwendekar li seranserî Almanya salane dikarin nimreyên sedî sed bînin û ev çend sal bûn tu kesî li dibistana wê ev nimre tomar nekiribûn. Nimra 1,0 ya herî bilind e. فتشتي في دادي كي أروينم خو بيشخينم أروينم زمان بعلمم شاتم بي بس لأنه شاتم بي هيشت أبا حافظم هيشت أبا بي خالص أكي بعلمم أكي إلا جيورن طربم يعني في دافعو جامع هابي يعني فمديرة جيقود كو يعني هسو طالبك ما هاي پر مميز يعني وجميج يعني هين كاسنا بي في علامات تامه هوني بي فوقتي واقود أبي حاسم ديسو يعني إنه نابس أبي حاسم إنه إنجازك إنه حتى إدنجي بي حاسينه وجمرو كيف كرني يعني إنه هنا ألمان مرو بين وبما انه يعني تشكي مره قصتي مش يزون بين يعني برنامج فطبعا فيت اشتهين يعني معنا سيخو امبورتر دبي Dêw bavê dilovanê bi xwe pezîşkin û mijûlî avakirina jiyana xwe li vî welatî ne. Lê dema xwe ya herî zêde ji bo guhdan bi zarokên xwe ve derbas dikin û şanaziyê bi encamê keça xwe dikin. فوقتی ما دی نتیجه قیزی من باش و در و هانا دادی سوشال میدی سروان دایم کر و در بی از پر کیف خوش بیم و پر سر بلند بیم الله یعنی هر تشتک یعنی لازم همو دیک و باوک ویتشتی یعنی جزاری خورا بقدمین مثلا زاری خزانه بن چوا تربیه کن کید ملت کیف خوش بیا وقتی ملت ببینن مثلا خاصش کردی مرا یعنی هوا تشتک پر سر بلندیه يعني ببین وقتی مثلا که یا قیس کرمانج کردی مثلا هانا سر بلند به يعني هوا طبعا کردک کدره به سر عرضه به جرو طبعا هوا فخرك مازنه Tiştek astem nîne li ber îrada mirovan weke dilovan dibêje û em wek Kurd gerek xwe kêm nebînin û hemû hêza xwe ya derve bêxin xizmeta xwendinê de. دقولش إنه كرد جد ناكمترم بالعكس يعني حرياك إنسان جوا كابدي يعني جت ألمان اللي تكرمانجة المهم تشو تكت إنسان تقدن حاسكي يعني فرقانه كت الكدارة محاولة تمي خاطب بيشخينة تمي تساري خاطب خوب بلند بيت مثلا خواندنه دو تناجح بمنت مواهب دو رياضة دو موسيقى دو تشد خوزه تقدر المهم تناجح به وتجي حاسكي لأنه إذا تشتك تجي حاسكي تجدلي خوده بيرو تشيكي Dilovan gaveke mezin ber bi paşeroja xwe ve derbas kir û projeya keseke navdar û bikiryar daye ber xwe. Ku şopa xwe di hembêza welatê xwe yê nû Almanya de vekir. Kawa Mihemmed Emîn, Kurdistan 24, Berlin, Almanya.